Jotana di berkaham Jotana itu merokno berkaham Nobamanik Tripura Hai Bahai Tongbai Joto Tripurani ani rangsakni Tripura Saluk Purok Dipok Shamson Deborma Dipur Kaham Sare Shamson Dibur Kaham Babukul Bishoni Deborma Jotorano Nobamanik Tripura, love you too. Good afternoon, Andrew, Pritam, Jotorano ani Khaksang Mate Hambaya Faro. Tini Norok Jotorano Baikina newspaper, Donic Shongbado, Je Brisheketu Deborma ex MLA. Bini resignation Rimani Amo ni Yagulo IPFT ni Supremo Bisheketuni je IPFT ni party ni birde samung khayo hini bini MLA pod disqualified unthong hini je chithi riwo hini newspaper kasamani Abunti ang norni thani kisa kok firok mungai ke kok sanani muchungka tam himale o jaga potrika heke newspaper je simani disqualified engkha hangkai MLA podni disqualified jodi no brishoge engkha hangke bo by election Simnao by election engkha hangkai bo ajagani candidate ingi manja ini je kok sejak tongmani bini ojaga potrika okok busike ucakangki mane ang tebo kuchugo kanamu chungjagoi bini resignation riwi ojaga bo buto bosana mu chungjago ini je simani kok ang omoni o potrika ni kok potrika ni kok firong mungse rinani thango abongka ang resignation rimani ang election no teusha basa phinai ang apod no pod man phinai an naharmung awan sukmung wan sugoi ang resignation ria takukte bukukso ang resignation rimani karon barbar ang saka ani family problem family mane ani party IPFT ni je puro ang party IPFT khalayo ani Simna division ei sara Tripura party IPFT apna ang family hini wansuk mani o family heke pas o family problem amna ang family problem hini yang masaka tini potrika nubui gobang huma netarok IPFT ni abono share khaileka post khaileka je MLA Brisheketu Deborma final by election simnani hote tema bachalia election abono nugui belaikena tongthok jaglai mani hayang nugjaha karon share khalimani ta sasri tei a share ni yagulo bui gobangma lupurokno je siyo ajaga IPFT ni MLA tongmani Brisheketu bini kuno quality grai qualified borok gya bo agi CPM ni nok ni borok omo hairokai te jora phaisugya sani no MLA yakari rikha bo mature yarok ni simarok ang nukha do takugrok bukugrok ngini manna ani maturity grai haifano ang maturity grai phano ang dofani
anthani kurifano ungui mankana pia haifano ang dofani bagai ang post yakarmani ang dofani samung khaina hinise bubagrano logirinani haimani ini ajaga ang MLA ungfinai a wansuk mungro wansugile ang MLA ni resignation ria man khamung angbo te 18 মাস MLA আরাম খাইসাওই MLA ni joto sujug subida tongmani naharei use khlai tongwiman khamung aboni pore ang buwagran logi phaiman khamung tam tongba fiaba ani naharmung ani tiprasha rogno ang kok rijak tongmani election ni sikang je wansuk mung je ideology no tui sungbo sikang agogmani ajaga tam nukja kangkai जों थांनाय जरारगो गोबां जरारगो जों दिल्ली रगो थांलाय मानि आंनि जिबो थांजाक टिप्रालेन्डनि कक खोनाया अथवा टिप्रालेन्डनि कक ओरैनो हिनिमानो आबोनि बागै आं खावान सुका ओ जगा जे कक रिजाक दंमानि जे कक रिवै जों यापिरि सोलायनाय मानि जे आइडियोलॉजी जों हिमलाय मानि आ आइडियोलॉजी ओ IPFT ओरैनि बागै आं तिनि IPFT te ani uila ang MLA yakarkha amobai ani khawo kunu dukho haikeba khawo kunu omo haisongja krei je ang MLA yakarmani pore angno by election euse prarthingi angno MLA ungfinai a nahar mungro ani thani krei norok sungnang kai singi naimano je simnani gobangma leaders rok tongo je ang IPFT ni MLA basa di hinprubo ang MLA ega politics khaidani ani kuno naharmani tong krei aprubo ang basana ni gosia haifano tipraleno hamjamani bagai ang apru yapri shewai जों simnao kuno bosoropano CPM no harir mannai omohai candidate जों nugiani bagai ini ano candidate sanamka CPM no haridika जे आइडियोलॉजी नो जों तंमानि जे आइडियोलॉजी बागै सामं खालायनानै कक तंमानि आ आइडियोलॉजी जों नुखा सिनि सामं खायतानि 3 बछर आ आइडियोलॉजी आ नाहारमुं एसेम्बली रगबो खालायजाग्लिया आबोनर बेबाग नो साइमानो तिप्रालेन निकक आं बादे एसेम्बली ओ रेकर्डेड नाइजात 0 आवर साया पुरा एसेम्बली चलितं पुरु आं बादे जुदि केबो सावि तंखाय प्रमाण रिदि तिप्रालेन निकक नो एसेम्बली ओ सामानि तंखा हांखाय कक बरक कक नो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा खलायनाय हिनै विधानसभा जुदि न केबो कक साइ तंखा हांखाय खुनुबि भिडियो तंगो ताकतो सोशल मीडिया नि जुग जत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जत नुगुइ तंगो साबो तामको सावि तंग तिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक गोबांमा जों जालो कलायजाक लेक्समनि हातिरग बुरिरग बौनि मानै फालनानि बागै फाइमानि फालरि जायगा खालायमारक आं बादे केबो थांगे आमनो प्रोटेक्शन रिखा आमते हाय कुनु रेकर्ड नरक नुदे नुखा ताखौ नरक नो साबि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो कासनानि बागै माधव बारियो कुथुमलायै पुलिस TSR बाय डाइरेक्ट फायर खालायजाखा आफुरु एसेम्बली ओ सिमनानि MLA ब्रिशकेतु बादे ते केबो आ कक जागमाना तुइ खरां केबो तिति साखना आर तिति साखा जों दफानि बागै सामं खालायनाय हिनै नखरि फायजाक जों दफानि सारथेनो दफानि बागै न सामं खालायनाय थिनांगबो खालायनाय आं नुखा तिनि IPFT नि जे लिडार्स रक IPFT नि कुचुक बेरेमनि लिडार्स रक जोंथ आंथ तामोबा आं साधारन खरकसा एडभोकेट इंगै सामं खालायतंमानि हाइफानो दफाना हामजागै हिनै यापि सामानिसे IPFT ओ हिया जों तिनि तामनुगजाक स्राय स्रायकै त्रिपुरानि जत त्रिपुरासा दुपरकनो साविमानो ताखुते बुहुसो नादि अजागा बुबाग्रा बायबो हायनो ADC इलेक्शन नि सिगां खूब चाइतखा आं पार्सनेलि
bubagra bai IPFT no thansa khlai yakoi contest khlarinani bagu phiaba tini ching tam nukjakha जों o jaga শুধু সিট no hamjagoi মন্ত্রিত্ব no hamjagoi o jaga BJP bai kagui manyanglai dongmani जों nukjakha haini bagui no जों wansuknani nango takukte bukukso dofano kubui khabai hamjagya kungkai dofani bagui samung khlaimanya tini angbo dofani bagui wansukyawi শুধু নিজini personal ani nukung nikok ani family nikok simi নিজini nukung nikok simi wansukui tongkangkai ang tini resignation digla khamu resignation rimani kwbangma karon tongmani phiaba ang sanani musungya যে আগিনি যে রাজনীতি যে কাইসা রাজনীতি বদল ইয়াকারখাই আর রাজনীতি বদল ন হামিয়া হিনি সানানি আবো আনি নাহার মুঙ্গিয়া আং কেবনো চিকন খাইনানি বো মুচুঙ্গিয়া কেবনি সেলফিশনেস হামুংনি ককনো আং দফানি বসিকাঙ্গো একেবা जों सालायके आंखाय बुइ खोनाका आंखाय आबनो सालायै या फातागै मोनैलायो हायनि बागैनो जों যতন থানসাকে সামুংসে मा खालायनाय खरकसाते खरकसानो মাজরা বেরই কক সায়াওই তংনানি যত চাইতক बायदि जेसा राजनीतिक बदल फानंथुं नों दिनै IPFT याकारका ओंखायनो IPFT हामिया आम हाया जों जत लिडार्स न बुजिउइ बिसिकांगौ मा आगगनाय गोबांमा ससियेल मिडियाव WhatsApp रगो आनो IPFT नि सिनि लिडार्स रगो কক साहर एकेबा डिविजन लेवल नि लिडार्स কক साव जे तामनि बागै नों MLA याकारका नों पाइसुगै थाङो मांकाम MLA पाइसुगै थांका हंके जों बतेकिसा কক साथकम आं बाहायकै तंनाय IPFT ओ बम हायकै तंनाय कारण IPFT ओ तंगै जों तिप्रालेन निकक एसेम्बली ओ स्राइस्ट्रेकै साइमान्या जों दिल्ली ओ थांगै IPFT नि नाहारमुं तिप्रालेन निकक न स्राइस्ट्रेकै सामानि नुगिया ससियेल मिडिया ओ रिजार्ट नुगो जे तिप्रालेन निकक रिख्या ओ जगह हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी निकक जों थानाय लास्ट जे दिल्ली अभियान अब नरक जतन नुबायखना ससियेल मिडिया ओ जिनि बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि पोस्ट बनिजि पोस्ट खालायो जे खरगबुरै जों बनिजि दा प्रेम कुमार धनंजय देदा मंगल बर खरगबुरैखाय थांगै ताम तामनो साका बनिजि पॉइंट कारिवै सैजाक एक नम्बर पॉइंट दङ जे स्पेशल ड्राइव खालायै चाकरि मातलांनाय 2 नम्बर पॉइंट दङ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि आमो मा साख्लायनाय 3 नम्बर दङ 125 तम संविधान संशोधन मा खालायनाय 4 नम्बर तर कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बो जों रोमान स्क्रिप्टआव मा दानाय के तिप्रालेन निककले बर थांगा बाता खुसम जों तिप्रालेन नाहरैसे बिसक आंनि सामु खालायनानै दंमानि किन्तु तिनि त्रिपुरानि तिप्रासारक 2018 साल जतन आनन बुथ्रिवि रहरका तिप्रालेन निकक सानानि बागै तिनि आ तिप्रालेन निकक बर कमाका बियां थांका अवश्य आसक करता देबो हानि बागैनो आं वानसुका पाइथाक सिनि बुबाग्रानो जों लगिमारिथाय बुबाग्रानो जों लगिरि बुबाग्रानि नाहारमुं जों आबनो सक्सेस मा खालायनाय गोबांमा लुकुरगनो सुंगो तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन तामो ग्रेटर तिप्रालेन के मारे मानोबा ग्रेटर तिप्रालेन आबो आफ्रोनो माननाय जेफ्रो नों आं जत थानसाकै सामु खालायखांके जों कक सावि मानखांके स्राइस्ट्राइके चिनि मानथाय सप्तानि ककनो जों सावि मानखांके या तिनि पलिटिक्स नो तरजाग्लायै शुधु राजनीति खालायनायनि बागै सिमी खरकसा नायसिगलाय मालाया खरकसा नै बुमुंगै माजरा बेरि कक सालायनायनि आ नाहार मुंबाय सिनि तिप्रासारक मोथांजाया ताखुते बुसं बो CPM से खालायो CPM नि फाइमानि से IPFT ओ बो कांग्रेस खालायमानि से ताबुखाय IPFT ओ बो BJP तमसे बो ताबु IPFT ओ आमते फाइ
IPFT je puila khlainai rok borok ni simi tongui tongkhai to nyablei joto rajnitik bodol ni nom phaina nangnai kini ajaga bokai tekaisa rajnitik bodol ni phaimani katal bo kacham amte haikai wansuklai jodi samung khlai kangkai जों lai thangnai je TUGS 1967 ni simi आन्दोलन khlaioi एडिसि स्नाम क्लांखा बरक अनेक कस्त खाय अनेक फाइटिंग खायै सैदायै अ जागा त्रिपुरा नि त्रिपुरा सारकनि हामक्रायनि बागै एडिसि चंग क्लांखा एडिसि आमसायनि जोंतिनि त्रिपुरा लेन सानलाय दं अथवा ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानलाय दं लाय ओंके जोंले बो आफुरनि सलाय ताबुक 4G नि जरा सकबायके दा मडार्न जुग जतन यागनो एंड्रॉइड मोबाइल दं आफुर मोबाइल टेलीफोन नि कुनु सेबसाब गरै दंमोन के बंनि आन्दोलन बंनि नाहारबुं बेलायथेनो कुबुइते गाहामनि बागै जोंतिनि एडिसि आमसाय दं मातन जोंखै 4G नि जामानाव 2021 सालाव फायै जों ताबु तामो कलांमानो चिनि थिनांनि चिनि बुसाबुतै बुसुरनो जों तामो कलांमानो ताखुते बुसं आमनोसे वानसुकदि जों शुधु राजनीतिक न सिमि तजागलाय दंखाय जों शुधु पुष्ट न बाहायके आं तेइसे MLA MDC इंगि मानो आबनो सिमि वानसुकलाय दंखाय इंग्ला आं IPFT खायै IPFT नि खरकसा MLA इंगै सामुं खायबो सामुं खलाय दंबो दफानि बागै जदि पार्टीनि बागै जाया सामुं खायबो हिनजाखाय आं तेबो उमतिहाय जे IPFT नि लीडर्स रक साजागिया सामुं तेबो खायनाय कारण बर दफानि बागै सामुं खायमानोसे साजागिया हंखाय आं खायनाय नोंगानो साजागै फान दंदि साजागिया फान उंगै दंदि आनि जे दंमा क्रिमा आं आनि दफानि बागै आं रिगै कलांनाय बुसुक जों खायसे फेमिलि सलिनाल बुसुले नांबा आबनि बागैनो आं आनि फेमिलि आनि निजिनि पार्सोनेल सैलारि रकनो आं जे मानसा दफानि ताखु को चाया सुगिया रकनो आं याक फलगै सामुं खलाय दङ नर हयतो ससियेल मिडिया नि बिसुकि नुगै दङ आनि साब्रुमनि सिनि बिशाल रुमिका संरकनो थानाय मासनो आं एडमिशन खालाय बुमा बुफा खरगनैनो थै थाङो अथच बरक खरकसा 3.5 बछर 9 बछर ते 11 बछर अमहायसेरे बिन नाना संबो एकदम जुग जाया बरम साव परिसिनाय आं निजि थानाय ताल रग थाङै कन्टिन्यू बंनि एडमिशन रक खालाय आं दाबुक सुजराते लकडाउन नि बागै हस्टेल खलकमायाको बंनि एडमिशन फीस सिमिसे 45,000 नांगौ गाबो आं तो केवनो साना थाङिया हायफानो लुकुरक बेबाक न सावै माने दं ओंके आं दफानि बागै सामुं खायनाय हनै यात्रि सेजाक हायनि बागैनो दफानि सामुं खालाय दङ अ दफानि सामुं खालायथानि पार्टी IPFT नि खरकसा MLA हिसाबै आबो शुधु आनि पार्सोनेल बेनिफिट है पर्सनल क्रेडिट ना हने बागैया अब पार्टी IPFT नि बो क्रेडिट न कारण कायसा राजनीतिक बदल नि MLA जुदि अमाहायके थाङै सामुंखाय दंके आजागा आनि सिमि क्रेडिट या आजागा पार्टी IPFT नि क्रेडिट दिनि आं पार्टी IPFT नि MLA हिसाबै नंनि थांनि नि सामुंखलाय जे 3 बछर जे खलायमानसा आं खलाय काबुका नरक जुदि खलायमान खांखाय खलायदि आनि जे खलाय जायगा बारा सामुरकनो नरकनो खलायथुं हिनै आं वानसुबो बेतिनि इनि फायदि तिनि मेन पॉइंट मेन मुद्दा आसल कखनो तेसे आं सतनिति बुवानो जे न्यूज़पेपर बृहस्पति देव बर्मा बिनि MLA डिस्क्वालिफाइड खांखाय बो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि ते बासै मानगला अमाहायके जे कग्रक आसायलै दंमानि आबो डिस्क्वालिफाइड खाय बादे बासाया साबो बासानाय तामुंनाय आमनो नाहारितो जों दफानि सामुं खलायमाया ताखुते बुसं आं तिनि बुबाग्रानो लगरि थानि
bubagrani samungkhlaitani bubagra bai samungkhlaikangkai ang MLA ngna nangnai ang মন্ত্রী না নাংনাই আমারও তো গোबांमा लुकुरकनि गोबांमा वानसुगमु बिसुगैतो आ जागा मन्त्रि जाना बागैसे थाङो आरे नों सिगां फैला दफानोसो हामजाग्रादि कुइ आबोनि परेसे आं जदिन लुबि हायकेबा आं जदिन निजेनि स्वार्थनि बागैसिमि वानसुकांके आं तिनि कुनु दिने MLA रिजाइन दिनानि कगिया कारण MLA तंखांके निनि SDM DM SP, DSP, SDPO যত অফিসার কোনো স্যালারি সার নঙ্গো নিনি স্যালারি দङ বেতন दङ কোয়ার্টার दङ নিনি PG दङ गेन आं आंखे आमो नाहारि दं मांगला खामु दिनै आं रिजाइन दिखा रिजाइन दियाखै जागा आंनो तो एसे MLA फिना आमतै तो चिनि नाहार मुंया स्पेशली आनि नाहार मुं कुनु दिना आमतै गरै आं दफानि बागै सामुंख्लायनाय नखरजा आं चांगरी खाजाक के पॉलिटिक्स थे सिमिनो दफानि बागै बो सामुंख्लायमान आमतिया आं कलेज फरायफुरुन सिमिनो आं दफानि बागै सामुंख्लायो आफुरुनि सिमिनो आं आफुर कुनु राजा बा इसे सिनिलाया हायफानो जों चिनि बुबाग्रा महाराज चिनि इतिहास न जों मोथांना नांगौ आवान सुग मनसुगै आं कलेज फरायफुरुनि सिमिनो बुबाग्रानि पिक्चार बाय बुबाग्रानि फटो बाय बिनि मांक्लि बाय जेकुनु प्रोग्राम खायखांका आनि प्रोग्राम नरक नायमानानो तिप्रासा सिक्ला बदल हिनि आनिया चिनि सिमना आमचाइनि सिक्ला रक बाय संसा जाक तिप्रासा सिक्ला बदल रक जे सामुख्लायमानि बुबाग्रानि मांक्लि कुरै आमति चिनि कुनु प्रोग्राम कुरै हायसे ताखते बुसु चिनि जतो हेल्थ कैम्प लीगल अवेयरनेस कैम्प फ्री लीगल एड कैम्प निनि फेलिसिटेशन बरम रिबुं प्रोग्राम अमाहाय ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन अमाहाय प्रोग्राम रो पान्दारो आं आगि राजनीति खलाया फोरबान खलायो गोबांमा लुकुरकनिनो रां फैसा अभाब रिं मानो किन्तु अमाहायके दफानि बागै सामुं खलायफायनानि एकेबारे निजिनि सेक्रिफाइस खलायो दफानि बागै सामुं खलायनानि अब नों वानसुंनायदि खर बुसु दं दागो ससियेल मिडियानि जुग जतन नुगै दंबायो नों जों नायनायदि चिनि बुबाग्रा बसुके सेक्रिफाइस खायगना आं तो तामो सेक्रिफाइस खायकेबा चिनि बुबाग्रा CM नानि दंमानि इनि CM बगुनिया ब वाई कैटेगरीनि सिक्युरिटी तिनि तंगैमान खामु आराम आयस खायो फियाबा दफानो थानसारे खलायमानो ति प्रासारग्र मोथाङै जे कलांमानो कुनु रकम नाहार मुंनो नाहारिसे सामखाय दङ केबो आनि लाइव भिडियो नाय दङ केबो खरकसा टावार लायदि आं सैजाक नुखा ओ जागा बागपार नि सैजार दङ गामति रक्ता हिनलायदि कारण जों तिप्रासा बाय तिप्रासा सब समयनो वालायलायो रां फैसा लुबनि बागै गोबांमा सामुंख्लायना दंमानि खलायजागिया चिनि तिप्रासा रक हंखाय किसिसा रांबायनो बायजागै थांगो ओ वानसुक मुंरो फातार हास्ते फातानि बरफ खायनाय र अतखा कसम र साइमान सुखा चिनि तिप्रासा रकनि चरित्र चिनि तिप्रासा रकनि कारेक्टार आबनि बागै बरक सुजुग मानो सुबिदा मानो जे बरक या फातागै चिनि तिप्रासा रकनो मोनयै थकायनानि गा आबनि हते जों याक्कागना नांनाय दाखते बुहुसं जों थिनांगो तेबो दफानि बुबाग्रा बाय सामुख्लायनाय दासिनि किसिजा कक बारा दंख जे माधव बारियाव खरक बुरै जे गुलि नांजाक बरकनो तिप्रा मथा ताबुक साख्रि दिनानि थाङै दङ ते जुलाइ मासनि बिसिंनो बगनो हायनो कन्ट्राक्ट बेसिस लांगै ल बिसिकांगो DRW खायाखै बगनो चाकरि लांबायनाय ते CA नि बिरुद्धे सामुखायै चिनि मन्त्रीलाल काइपिं सरक बिश्वजित देबबर्मा बोथारजाक मारो बिसिकांगो जों थाङै दङ बुबाग्रा बाय बरनि नगो थाङै बरनो जों सुबासुक खालायनाय प्रत्येकटा फेमिलिनो जों 1 लाख रां रिनाय कारण गुथैनो तते बानसिदि तुइमाया हायफानो जों चिनि दफानो हामजागै चिनि दफानि बागै सामुख्लायनाय जों नायदि बुबाग्रानि जिनि मुचुंमाबाय चिनि रियां जे शरणार्थी हिनजागै दंनाय रकनो तिनि अजागा ब्रु सेटलमेंट खालायो केन्द्र सरकार बाय तिनि अजागा तिरप्राव दंनानै सुजुग खालाय जाखा
kai omo hairokno nugui joto lukurokno agugui phaidanango thansao bubagrani thansao jotono phaidani bagui ang joto lukurokno no koyo tei Tripura hastini kwbangma Tripura sarokno ang jefru IPFT MLA ngi samung khlai tongpru ano hamjago sir, I love you sir, salute sir, ang nung ani role model sir amti haike kwbangma lukurok ano message khlaio o message khlai tongnai joto lukurokno jesa rajnitik bodol khono khlaidi ang tini bubagrano logirinani bagui thangka tei tabugo bubagran logi phayako joto Tripura sarokno ang koinai phaidi bubagrano logiri layano politics no torjagi yawi dofano torjagui dofani bagui samung kisi sapano जों asai phaikya जों salsa theinai जों theiasani sini ol langma tongsani जों dofani bagui je samung khlai mansa khlai langnai jora kebono naisingya jorani mote jora lai tong jora kebono naisingya kitu जों jorano use khairigi mano phaidi jora krei ta khukte bufusong जों use khailaini do bubagrani thansao himlaini जों Tripurani joto jesa bodolni neta rokhnungtung jotono koinai bubagrani thansao phai जों bwskang himlainai kwbangma borokni kwbangma lukurokni sungmung tongo neta rokni sungmung tongo je जों tabu bubagran logi thangka kai जों dam de manoba actually dam bahike mannai push bahike mannai bahike respect rijana amno simi जों nahari tongkhangke bkhao kai Tripura sarano muthangnani muchungjago Tripura sarok 10 bai thokok jakha जों te bancheliya hini जों khao kai wansuglayo কিন্তু samung khanina thangpurungkai respect manna muchungjago dam manna muchungjago sujog subida manna muchungjago ticket manna muchungjago hongkai जों dofani bagui wansugmani khlaiya takhukte buhuksong जों kha kuarbai kha saharai kha feogui sini dofani bagui samung khlainani hingkai kono pot nangya kono dam rijagnani nangya শুধু bubagrano logiriwi bwskangni salo जों Tripura sarokno bahaikai muthang mannai abono se wansuk dihini ang joto lukurokno koidani muchungo takhukte buhuksong ke phaidi जों kebo thinango khoroksa khorte khoroksa bai mazdara bella ei kok salai tongkhakani जों saimannai karon 70 71 bochoro mui जों Tripura sarok bishes kai politics no রাজনীতিক নিও হাকরক লাইজাই অনেক দুঃখ মান লাইখা অনেক বরকনি গোबांमा বরকনি কক রিমানি কক নারক জাগিয়া ফিয়া जों तिनि फाइदि सिनि बुबाग्रा नवाइसा जों जरारि लायनायनो कारण बुबाग्रा सेक्रिफाइस खामानि जों नुगुइ दङ जों गोबांमा फातारो फरायनाय रगनो तु थानि रग सिनि गोबांमा Tripura सुजे रगनो चुबा थानि रग ते सिनि बरक रग सिनि द जे हानि बागै सामुं ख्लाइलांनाय sini Bir Bikram Jamatiani bumungui haikeba Bir Bikram Jamatiani statue rok जों ready khlai tongo abo khumulungo जों thebajaknai te Maharaja Bir Bikramni statue abo bubagra nijini rangbai ADC sarkarni rangbaiya nijini rangbai abo tabu ready khai tongo abo khumulungo thebajaknai gawma haike kha kwarbai kha khulogui je samung khlai tongkha gaichin bubagra जों tamni logiriya ungthai ta khukte buhuksong je borok je lukurokno kok riwi kok nariya kok sawi but chimi nahari tini kuchuk sakao asuk tongkhangkai amo hai hingke dofani bagi saya kalayo ang niji chaitokha 3 bochor MLA ngui ani simnani lukurokno gobangma borokno okok bosao je simnani borokno nung dhukarika nung thokaika ang kono simnani borokno thokaiya dhukariya je samung simnao 70 bochor mui ingya ang 3 bochor baino a samung rokno ang tini khlai rika abo turuk khlaijagui tongo abo bebakno srai ke nukjaknai te koi bochorni pore ini ekalebe school ini nobdoy school te lama hospital tui bebakno ang lukurokni bagi khai klangjak gai जों lukurokni bagi samung khlaini bagi kuno neta mantri MLA nani nangsugo amti hekun pokuri जों dofana hamjakangkai jatino hamjakangkai khak warbai जों samung khlaikangkai जों MLA nya phano mantri nya phano dofani lukurokni suya borokni
गानाव तंगै मानो आबोनि बागै जों जेबाबे सामु खालाय दङ बुबाग्रा जे लामाते इसिमै दङ आ लामाव जों हिमलायानो फायदि कारन मर्डान जुगाव जों कुनु ना कुनु किछु जों जोंनि टिप्रासानि बागै जोंनि बुसा बुथै बुसुरगनि बागै जों मुंसा सामु खालाय खालामनो नांगौ ताखु नरगाबो वानसुगदि आंबो वानसुगो आरो पाइथागो हायनो हाय कयनाय जों पत्न लुबिया पत्न नाहारै जों सामु खालाया स्पेशली नरक आनो बिलिभ खालायदि आं सिगांनि बाय इलेक्शन बासानाय दे बासाया दे आबनो नाहारै एकेबा आं एमएलए नो उनफिनाय आमति हे वानसुगै आं रेजिगनेशन रिया ताखुते बुक्सो आमनो नरक स्राय स्राय के बुजिउइ नाहारदि आं तिनि दिबर जरानि लाइभ हायमानि जे नाय तंनाय जे आनि भिडिअ शेयर खायनाय आनो जाजागनाय जाजागिया जतन न आनि खाकसांमा ते हामबायाफोर गे फायदि जों राजनीति न ते तरजागलायावै जों थिनांगो आनि राजनीति बदल कप्लाय खांखाय सुबिदा ना हलायनो जरा नायसिं तंनाबा आ वानसुबुं मुंनो वानसुगलायावै जरानो पार खालायावै जों जरानि बिसिंगे सामु खालायखांखाय सिनि दफाराव अबশ্যই बानचिनाय आबोनि बागैनो फायदि जों बुबाग्रानो गुबैबो खाबाय लगि रिलायनायानो ते केबनो आसावैया बुबाग्रानो आसावै जों लगि मारिलायनाय किन्तु ओ जागा राजनीति निलायै पलिटिक्स निलायै आनि दल निनि दल हाँ बीजेपी सीपीएम आईपीएफटी आईएनपीटी तामुन जेसा दल फानोंथुं फायबैसिबि जों बुबाग्रानो वाइसा लगि रिलायनाय हायाखे चिनी नाहारमुं जों चिनी नाहारमुंआव सौहैनायनि बेलायखिनो कठिन कारन बुमति हायके लिडारसक सामु खालाय दं साबो बुमति खालाय दं गुबै सामु साबो खालाय दं आबो जे खालाय दंनाय बो साइमेनिया जे लुकुरक नाहार तंनाय रक जे नाय तंनाय रक बरक न सावै मानो ताखुते बुंसं आं केबनि बिरुद्धे सानानै थांला साना हांखाय गोबांमा कगनो साजागनाय दङ हायफानो जों पार्सनेल एटेक खालाया केबनो हामिया हिनिबो सानानै मुचुंलिया कारन बाहान बोथै गोनां जत बरक न किसा सेल्फिशनेस दङ साकसांनि बागै वानसुगो बायथांनि बागै सिनि वानसुगो आमति हे बरक गोबांमान दङ हायफानो जों बरकनि बागै ते कुनु सालिया जों सिगांनि सामुनो खालायथानिसे तिरप्रानि जत लुकुरकनो आं कयनाय नरक आनो लगिरि खांखाय आंनि सिगांनि सामु आं तेबो काहामखाय खालायमानानै आं आसावैनो जत लुकुरकनो आनि खाकसांमाते हामबाय ते खुलुममांगिया फारे आनि दिबरनि लाइभ खेबेनि अरना पाइखा जतननो हामबाय खुलुमबाय।